Святого. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i любов Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с вами усими. И с Духом Твоим. Обвещайте радостную новину, обвещайте аж до краю земли, Pan wyzwolił naród swój. Alleluja. Podczas tej świętej mszy modlę się za Wolku z nagody dnia narodzenia, prosячи Pana Boga o błogosławieniu i potrzebnych łaskach, zdrowia duszy i ciała, opieki Najświętejszej Panny Maryi z podziaką za przeżyte gody. I prosimy za nasze grzechy, aby mogli z czystym sercem skłaść tę Najświętejszą ofiarę. Spowiadajmy Bogu Всемогутнему. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Над нами, Пане, смилуйся. Христе, смилуйся. Христе, смилуйся. Над нами, Христе, смилуйся. Пане, смилуйся. Пане, смилуйся. Над нами, Пане, смилуйся. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Возвращение Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже, Ойже всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Пане Боже, поранку Божий, Сыне Отца
змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сидиш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі покайся. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный Боже, учени, кого в эти радостные дни мы всем сердцем прославляли и воскресла Збавцу. Нехай пасхальная таємниця, яку ми тепер ушановуємо, завсюди прославляється во всіх наших учинках і справах. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог празднует все веки вечные. Amen. Читання книги Діїв апостолів. У тие дні Філіп прийшов у Самарійський город і обвящав там Христа. А люди згодно слухали, що казав Філіп, чуючи і бачивши учинене їм чуди. Бо з многих опантованих виходили з великим криком нечистые духи, і шмат спаралізованих і кульгавих було оздоровлено. І была великая радость у гэтым городе. Калі ж апостолы у Иерусалиме почули, что Самария приняла Слово Божие, послали до их Петра и Яна, якія, прийшовши, помолилися за их, каб яны приняли Духа Святого, тому что ён яшчэ не сыходзіў ні на кого з іх, бо яны былі толькі ахрышчаныя у імя Пана Езуса. Тады апостолы усклали на іх руки, і яны прынялі Духа Святого. Гэта Слово Божие. Дякую Богу. Ускликни Богу, уся земля. Ускликни Богу, уся земля. Ускликни Богу, вся земля. Спявайте про славу Его на ім'я. Прославляйте Его хвалу. Скажите Богу, якие грозные справы Твои. Ускликни Богу, уся земля. Нехай поклонится Тобі вся земля і співає Тобі. Нехай прославляє ім'я Твоє. Прийдите, уважьте справы Бога, грозные справы Его над сынами человечными. Ускликни
перайшли раку. Там радовалися у ім, і он владарицю своєї моці навеки. Ускрипни Богу, уся земля. Усе, кто боится Бога, придите и послухайте. Я расскажу вам, что Он учинил для моей души. Благословленный Бог, який не откинул моей молитвы и не позбавил меня милосердности своей. Ускрипни Богу, уся земля. Читання першого послання святого апостола Петра. Умиловане, Христа Пана святите у серцях ваших. Будьте завсёды готовыми дать отказ кожному, хто потребує от вас слова про вашу надію. Але робіть гэта лагодно, з боязью Божией і добрим сумлінням, каб тим, за що обговорять вас, як злочинців, были осоромлены тыя, хто ганить ваше доброе життя у Христі. Бо лепей, коли у тим волю Божию, терпеть за добрые учинки, чим за благие. Бо и Христос однойше потерпел за грехи, справедливых, за несправедливых, как привести вас до Бога, забитый в теле, или оживленный в духу. Это Слово Божие. Дякуємо Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хто любить мене, той заховує слово моє, каже Павел, і полюбить того Отець мой, і прийдем на нього. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Але з вами И с Духом Твоим. читание Святого Евангелия по Иоанна. В той час Иисус сказал своим учням: «Коли любите меня, будете заховывать мои заповеди. И я пошлю Отца, и дасть вам, и я попрошу Отца, и дасть вам іншого сутешальника, как был с вами навеки, Духа правди, якого світ не може прийняти, тому що не бачив його і не ведає. Ви його ведаєте, бо він з вами єсть і у вас буде. Не покину вас сиротами, прийду до вас. Ще криху і світ уже не убачить мене. Ви ж бачите мене, бо я живу і жить буду. У той день спознаете, что я у Отцу моим, и вы во мне, и я у вас. Кто мои заповеди має и заховує их, той любить меня. А кто любит меня, того полюбить Отец мой, и я полюблю его и объявлюся ему. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сьогоднішнє Боже Слово, яке ми чуємо, говорить про те, про що чоловічність так вельми моцно клопотиться, турбується, що дає непокой, але так само і про те, що ми вельми часто забігаємо на різні способи, який би спосіб продлить, який би спосіб удосконалить, як нам було легче. Інакше сьогоднішнє Боже Слово говорить про життя. Мы про его не клопотимся, пока маем доброе здоровье,
бо нам так здаецца, што яно належыцца нам. Але калі прыходзіць якаясьці хвароба, якісьці цяжкасці, тады мы задаем, шукаем сабе пытання, якое ёсць гэта наша жыццё. Калі хтосьці з нашых блізкіх хварэе, мы пытаем, як ты жывеш, якія твае справы. Але ніколі мы не пытаем у адзін адным, якое ў табе жыццё Божае, чи яно ёсць, чи яно узрастае, чи яно развіваецца. Бо мы ўсе пакліканыя, каб гэтага Божага жыцця таксама вучыцца не толькі цяпер, але праз усё жыццё. Нам так здаецца, што мы, можа, дзесьці спім, не ведаючы у вас, быў такі, можа, сон, і здавалася, што, калі вы праснуліся, здавалася вам, што гэта не сон быў, а рэальнасць. Напрыклад, камусьці прыснілася, што ўкралі новы аўтамабіль, бо толькі што ён купіў. З раніцы ўстае, падрываецца першы, што ляціць, бо усвядомы, што яго ўкралі. Глядзіць у акно, не стаіць. Можа, 4 разы ў дзень прыйдзе, бо не паверыць. З раніцы, можа, яшчэ быў заспаны, можа, не ўбачыў. Можа, гэта не мой аўтамабіль, а не, аднак, мой стаіць аўтамабіль. А сон быў так моцны і рэальны, што нам здавалася, што сапраўды гэты аўтамабіль нас укралі. І розныя рэчы. І неаднакратна мы дзесьці так засыпаем. Прысыпаем у нашым жыцці і спім. Хтосьці войдзе в якуюсь краму, асабліва жанчына, там щось такое прыгожае, калярове, падумае, а можа бы гэта я купіла сабе, купіць і ідзе да хаты. І можа ў палове дарогі, а можа перад самымі дзвярамі, калі ўжо адчыняць свой пакой, сваю кватэру, падумае, а навошта я гэта купіла? Мне гэта не патрэбна. Сон быў, браты і сёстры, сапраўдны сон, які дзесьці з'явіўся, і хто скажа, надарэмна выкінула свае грошы, бо не трэба было, але добра, няхай гэтая рэч ляжыць. Можа, каму падарую, мне яна навошта патрэбная. Але калі стаялася, то хацелася выцягнуць руку і купіць тыя прыгажосці, якія дзесьці молілі нашу. Чи гэта не сон? Таксама сон у жыцці. А чи сном не з'яўляецца для некаторых з нас быцця ў касцелі, як, напрыклад, жонка вярнулася з касцёла і гаворыць, я была ў касцелі. А можа, скажа, в якому ты касцелі была? Ну, я была на імшы. Запытаю, а чого ти не быў? Я не быў, бо і ты не была. Ну, я была, як ты была? Ну, ты не была. Ты, можа, была ў касцелі, але не была на імшы. Читала, што перажила. Бо каб ты была ў касцелі, была на імшы, ты бы жыццё сваё змяніла. Ты бы так не жила, як жывеш себе. Браты і сёстры, гэта і ёсць часамі сон, з якога нас Бог хоча вырваць на розныя спосабы. Але каб выйсці з гэтага сну, нам патрэбна адно. Нам патрэбна малітва. Сёння мы пачулі, што ў горадзе Самарайскім навярнуліся людзі, што Евангелія пашыралася і валадарства Божие там абвяшчалі. Даведаліся пра гэта апосталы. Паслалі, і прыйшоў туды Пётр і Ян. І што яны рабілі? Не рабілі, так як заўжды робяць для другіх. Прыйшлі, напрыклад, і гаварылі гістарычны акт Ісуса Христа, маглі бы абвяшчаць цуды, бо яны ж бачылі цуды, які Ісус Христос чыніў. Маглі бы расказаць цэлае жыццё, як Ісус Христос памёр, як потом з мёртвых паўстаў, які праз 40 дней з'яўляўся, як потом уступіў да неба. Гэтага яны не расказваюць нічога. А ў сённяшнім Слове Божым мы пачулі, Пётр і Ян прыйшлі і пачалі маліцца. Малітва. Важная і неад'емная частка быцця сапраўдным хрысціянінам, каб у нашым жыцці не заблукаць, але ў якісьці спосаб ісці, імкнуцца да Бога. Конрад Хільтон, заснавальнік сеткі матэляў. У сучасным свеце іх шмат ёсць, вельмі хорошых матэляў. Аднаго разу я быў крысці ў атэлі, калі яшчэ працаваў у Польшчы і быў чэмпіянат Польшчы сярод ксяндзоў па футболе. Я ад дыяцэзіі Тарунскай паехаў на Вільска-Бяла, каб там играць. Ну, было дзе спаць, нам снялі матэлі такія, мы там каспалі ў гэтым матэлі. Ну, але там не быў Хільтон, так, зводачак не ведаеш, колькі, можа, больш, чым на небе трэба было палічыць. Але Конрад Хільтон, раскажу гісторыі з яго жыцця. У сваём жыцці ён перажыў на пачатак у дзяцінстве трагедію. І меў коніка, поні, які здох. І ён так моцна за гэтым конікам турбаваўся, што не мог даць сабе спакою. Мама, калі ўбачыла гэта, што не знаходзіць спакою, сказала, паклікала сына і гаворыць, сын, памятай, што калі прыйдзе якоесьці нешчасце, з якім ты не можаш перадолець,
заўжды ідзі да Бога. Ідзі яму пра гэта раскажы. Ідзі яму пра гэта пажалуйся, каб ён ведаў, і папрасі яго дапамогі, калі ён захоча. І ён піша потом, уже пазней, говорит, што тады гэтая малітва мне дапамагла. Хільтон выводзіўся Конрад з сям'і вельмі беднай. Іх было 8 дзяцей, бацька вёў невялікую краму, в этой краме прадаваў розныя рэчы, часамі цярпеў якуюсь нядоту, але сын падглядваў, які спосаб бацька у мудры спосаб умеў што-нішто прадаць, альбо купіць, каб якісьці грошы, якуюсь капейку зарабіць для утрымання сям'і. Калі дарос, дзякуючы гэтаму навыку погляду ад свайго бацькі навучыўся, што заснаваў сетку матэлей. Але в Амерыку прыйшло нешчасце, вялікая бяда. Такая бяда, што ўсе, хто мелі якіясь там прадпрыемства, розныя рэчы, фірмы свае, не ведалі, што зрабіць, іх пазабіралі. І началі сабе адбіраць жыццё, адзін за адным прыгаць з окнаў, бо не ведалі, як поступіць, бо пазбыліся ўсяго дабытку свайго жыцця. Хільтон таксама пазбыўся дабытку, абабралі яго за ўсяго, забралі яго гэтыя матэлі, выкінулі яго вон. І ў пэўным моманце, не ведаючы, што зрабіць, сеў і піша пісьмо да мамы. Мама, побач за мною людзі адбіраюць жыццё, не маюць надзеі. Што мне рабіць? Я знаходжуся ў такой самай сітуацыі. І мама піша ў гэтым пісьме тыя самыя словы, якія калісьці яму сказала ў дзяцінстве. Сын, памятай, калі прыходзяць турботы, калі не маеш надзеі, калі не ведаеш, што учыніць, ідзі да Бога, там знойдзеш адказ. І Хільтон пашоў. У той самы дзень, калі атрымаў гэтае пісьмо, у касцёл святыню, каб памаліцца. Калі выйшаў з гэтай святыні, прыпадкова сустрэў яго чалавек, які калісьці быў працаўніком у яго матэлі. І гаворыць гэты чалавек да Хільтона Конрада, што я вас знаю, вы добры чалавек. І вы калісьці мне дапамаглі мне ў цяжкай сітуацыі, паўзлі таксама мне на працу, калі трэба было ўтрымаць мою сям'ю. Я ведаю, што вы церпіце цяпер недолю. Таму я маю тут весь дабытак свайго жыцця. Выняў $300, держи. Я веру, што дзякуючы гэтым $300 ты нанова паднімешся. І так адбылося. Дзякуючы гэтым $300 Конрад Хільтон нанова пераняў гэтыя ўсе матэлі, якія меў пад назвай Хільтон, пад сеткай Хільтон. І так што ад того моманту піша, ніколі ў сваім жыцці, ані адной недзелі не апусціў святой мшы. Якія б цяжкасці не былі, тому што сітуацыя спавадаваная хваробай. Ніколі у тым жыцці не апусціў ні адной малітвы, кожны дзень маліўся і дзякаваў Богу за ўсё, што атрымаў. Гэта не добро, якое я атрымаў. Гэта калі я перажываў цяжкасці, калі я перажываў турботы, за гэты час я ўдзячны Пану Богу, бо тады моя вера будавалася, яна запушчала корні ў Хрысце, у Богу, і я быў усё мацнейшы і мацнейшы з кожнай цяжкасцю, якую я напатыкаў. Дзякуючы чаму? Дзякуючы Богу. І мы пакліканыя, браты і сёстры, ў нашым жыцці, каб таксама вучыцца і пазнаваць, а можа, друг па-іначай, вучыць гэтага Бога на розныя. Карлос Акутис. Это год 2006, кастрычнік. Бацькі даведаліся ад лекара, што асталося яму жыць вельмі мала. Пастанавілі сказаць свайму сыну, але баяліся, у які спосаб яму прадставіць. І калі прыйшлі і сказалі гэтаму 15-гадоваму хлопчыку, што табе асталося жыць ужо недоўга, некалькі дзён, ён абрадаваўся. Яны не маглі зразумець, чаму ён абрадаваўся. Сказаў: мама і тата, я рады, наконец пойду до Христа Збаўцы, бо ўся моя дарога, ўсё маё жыццё, ўсё маё памкненне было, каб сустрэцца з Христом Панам, які мне даў гэтае жыццё. Ён мне даў, ён мае права гэтае жыццё забраць. А чаму ён так поступіў? Варта завярнуць яшчэ намнога раней на гісторыю жыцця Карла Акутиса, які, калі нарадзіўся, бацькі не мелі часу іх заняцца. Чаму? Мама была знаной рэпарцёркай. Вельмі часта была ў спадарожжа ў розных кутках свету. Больш таго, мама ў сваім жыцці не магла яму перадаць веры. Чаму? Бо мама за сваё жыццё
была только 3 раза в святыні. Перший раз, коли її хрестили, другий раз, коли вона прийшла до першої сповіді, і третій раз, коли вона приступила перший раз і опошли до Святої Комунії. Больше не было в костеле. Батька, так само был бизнесменом, не имел часу заняться детем. Поскольку батьки не имели часу заняться детем и далеко были от Бога, постановили знайти якусь опекунку, яка буде трошиться об їх сині. І за намовою знайомих посоветовали їм Беату. А Беата була з Польщі, а сам Карло Акутис жив в Італії, одразу треба сказати, ви помните вам. Беата була з Польщі. На першому за зустрічі з гэтим хлопчиком со своєї торби, сумочки, достала образик с черным лицом, со смуглым лицом. И на этом образику сказала, это есть Мать Божия, Мать Мадонна Частаховская. И она является Матью Пана Иисуса. А так само является моей мамой. Як хочешь, и она может быть и твоей мамой. Поскольку твоя мама теперь здесь и далеко, а это мама небесная, и она завжди будет клопотиться про тебя. Потом, несколько дней позднее, взяла его на прогулку, пришла в костел, показала на табернаклем, говорит, с этой дверкой, там жили Христос. Это я святого, огончик, який горить поломая, показывая, что он тут есть правды у постатях евхаристичних. И она долго его не выховывала, 1,5 года. Примерно имела выхование и оказии, как евангелизовать Карла Акутиса. А коли она закончила учебу, бо она была молодой девчиной, и треба было выехать, оставила этого хлопчика. А этот хлопчик, когда его переняла, мама начала ей задавать 1000 питаний. Мама, а кто такой Пан Бог? Мама не знала отказа. Мама, а что, кто такая Троица Святая? Мама, а что такое Мария забила? И она не знала отказу на истинные, какие питали. И за новой знакомых пошукала отказу. Знайомі сказали, що вона поїхала в Болоні. У Болоні був святар, який мав харизму, подобную до святого Айцапіо. Цей святар мав на ім'я Ілло Карі. Ілло Карі, коли вона приїхала до його на розмову, почав її слухати. І ця розмова переродилася в її сповідь. Потім, коли вона сказала, що вона має сина Карло, цей святар, коли довідався, ти маєш сина Карло, це особий отець, дитя. Это дитя, выбранное Паном Богом на вельми важных справах. Мама так моцно начала переживать за это дитя. От того моменту начала приезжать, что месяц на споведь до этого святара. В певном моменте, когда этот сын все больше и больше задавал питание про Пана Бога, она не могла знайти отказу, постановила повести на студию теологии. Закончила теологию светскую с дипломом, и она вернулась. Поверил так само и ее муж был, стали верующими человеками, людьми, ходить вначале до костела, не пропускать святые имши, штоденно молиться, а еще больше за это. Был их опекун, который заменял потом как бы Ату. Этим опекуном был Раиш. Раиш это хиндус. Хиндус, який там был и профессором, вот так само учил физики, вельми знаным профессором, але так само и был опекуном этого дитяти. Подрабатывал в Святоге. Але так само и имел место, где мог жить, проживать в этом часе. А этот Раиш, это был сын святара хиндусского. И под намовой, и по размове с этим Карло Акутисом, навіть навернувся хиндус, принял хрест христианский, уверил у Пана Бога. Потому что это говорю, звичайний ланцюжок, звичайне життя, звичайне оповідання про Пана Бога. А однако, як поглядите, так моцно розпалило серце Карла Акутиса любов'ю до Бога, що після його і навернулися його батьки, і навернувся цей хіндуський Раиш до Бога, бо сказав так, коли мені Карло Акутис розпочав розповідати про Пана Бога, то я зрозумів, що його Бог правдивий Бог. А мой Бог, в якого я не вірив, це не Бог. Це просто фікція, яка є дадена, як мене ув'язати на крючку, бо справжній Бог не ув'язує на шнурку, як корову,
але пустая воля чалавека. І я зразумеў, што гэты Бог з'яўляецца Богам правды і чалавека. Таксама Конрад Хільтон гаворыць так у сваім жыцці, што дзякуючы таму, што перажыў я некалькі крызісаў у сваім жыцці, я Бога пазнаў нанова і нанова адкрыў. І сын Конрада Хільтона, который потом пераняў гэтую справу, хоть бацька шмат што не оставил, бацька ўсё раздаваў амаль сестрам законным, якія вялі дзела міласэрнасці. А сын, который пераняў таксама ад бацька, навучыўся, у які спосаб развязваць тое альбо другую праблему. І сам сын таксама ў сваём жыцці аддаваў 97% свайго доходу на гэтыя самыя сёстры законныя, на якія аддаваў грошы таксама яго бацька. 97% доходу, не 3, 97% доходу. Дзякуючы чаму? Дзякуючы таму, што поверыў Богу і гэтаму Богу быў удзячны. Просім, каб і мы у нашым жыцці проснуліся са сну. Сапраўдна, каб мы поверылі ў Бога, які хоча даць нам сапраўднае жыццё і збаўлення. Так у гэтым анекдоце, пробачце, яшчэ наконец його раскажу. Як там був з'їзд директорів півзаводів розних, там десь у сусідів в Брюсселі. Ну и все съехались, ну и был перерыв, ну и пошли, некоторые там на размову пошли у пивбара. Ну и директор Хайникена заказал купель Хайникена. Директор Кальсберга заказал купель Кальсберга. Директор Живца заказал стакан Живца. Директор Вильского пива заказал Кока-Колу. Спрашивают его: а чего ты Кока-Колу заказал? Вот вы пиво не пьете, я тоже не буду. Так и мы так само в нашем жизни памяти, что Бог наш есть сапраўдным Богом. И как мы умели его на разные способы боронить и триматься этой веры, а дякуючи этим прикладам, молитовным прикладам, как мы так само, дякуючи молитве нашей, могли все больше имкнуться и познавать, и делиться Богом. Аминь. Веру в одного Бога, Отца Всемогутнего, Творителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и учеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, угрижованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, які Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, які промовляв праз пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який вислуховує молитви і спасає у наше серце Духа Святого Сутешителя, узнесем покорные просьбы. За святый костел, как оживленный Духом Христа, и он умел каждую хвилину распознавать и выполнять волю Бога Отца. Те просим.
Вислухай нас, Пане. Za kierowników держав, які належним чином оцінювали роль Костьола у вихованні дітей і молоді, просим. Вислухай нас, Пане. За людей, яким не хапає любові, як вони спознали у своєму житті любов Христа, Пана, Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За Ольгу з нагоди дня народження, з просьбою о Божьем благословении и потребных ласках, здоровья души и тела, опеки Наисвятейшей Панны Марии, с подякой за прожитые годы Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных каля алтаря Пана, как Божие Слово было для нас крыльца эмоций и светла во всех наших шляхах. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутний вечный Боже, выслухай наши молитвы, які дать Тебе узносили учеников мы верно служили Тебе тут, на земле и были годные созирать Твою хвалу у вечности. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. В белых стрелничках номер 102. Молитесь, как мою и вашу, я вяру принял Бога и Отец всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Отче Небесный, нехай узнесутся до Тебе наши молитвы и хвалы, как очищенные Твоею лаской. Мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Укору серце. Узносimy do Pana. Подякуем Пану Богу нашему. Бог нам и справедливо. Соправды годна это и справедливо, слушна и избавлена, как мы Тебе, Пане, завсёды славили. А особливо в этот час больше урочисто обещали Твою хвалу. Коли Христос был охвярованный, як нашая Пасха, бо Он собравное ягнё, и Он взял грехи свету и своей смертью перемог нашою смерть, вернувши нам житьем раз свое с мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа. А хоре анёлов разом з усіми святими śpiewaють Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей, Осанна на вышинях, Осанна на вышинях,
видел имя Пана, благословенный Тот, кто видел имя Пана. Хосанна на Мессия, Хосанна на Мессия, Хосанна на Мессия. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа покорна молім Цябе, Божа. Освяти гэтыя дары росою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе згладаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery udział kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzycie i picie z jego usie, bo гэта jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będę prolita dzieja odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspominający śmierć i z mертвых powstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и килих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любовью разом с Папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у ласці Твоєї одійшов з гэтага свету і дозволь йому бачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел в житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном, Павлом II, благословенным księdzом Брониславом Маркевичем и усими святыми, якія спраглеку подавалися Тебе, каб зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владычество Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу,
але збав нас ад злого. Просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супакою дні наші, дапамажы нам милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольны от граху и захаваны ад усялякага беспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця Збаўцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерю Божию. Аминь. Я не рада, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. В рознокольоровых спилочках номер 21.
урок номер 6. Молимся. У всемогутный вечный Боже, Ты празднёшь повстание Христа, отрадил нас до життя вечного. Помножь у нас плен пасхального сакраменту, и умацуй хлебом збавление нашей сердцы, праз Христа Пана нашего. 13 мая у середу вспоминай Святейшей Анны Марии с Фатимой. У четверг уже будем святкаваць 40 дней пасля змёртвых паўстання Пана, іначай урачыстасць у небаўшэсця Пана. Святыя імшы ў гэты дзень адбудуцца тройчы у 8, у 15 і ў 19. У гэты чацверг кожны мае вернік абавязак быць на святой імшы і ўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. 16 мая ў суботу ўспамін святого Андрэя Ваполі, прэзбітэра і мучаніка. Праз увесь месяц мая пасля святых імшаў вечаровых у 19, а ў нядзелю пасля святой імшы ў 10:30 адпраўляецца набажэнства маёвае. Сёння адбылася ўрачыстасць гадавіны першай святой камуніі, а таксама заканчэнне катехатычнага года, год заняткі будуць трываць да канца мая. У наступную нядзелю святыя імшы адбудуцца аж 5 разоў, чылі ў 9, як заўжды, у 10:30, у 12 і ў 19, і дадатковая імша, на якой будзе урачыстасць першай святой камуніі у 13:30. 6 чэрвеня у Буцлаве адбудзецца сусветны дзень дзіцяці. Наступная трэцяя нядзеля месяца, так званая інвестыцыйная, ахвяры складзеныя цалкам прызначаюцца на будову, за якія шчыра дзякую. Споведь дзяцей першакамунійных адбудзецца 16 мая, іначай у суботу у 13:00. Просьба да бацькоў і родных, каб спавядаліся трошкі раней, чылі кожны дзень перад святой імшой, я спавядаю з 18:30. Калі хтосьці не можа, то, вядома, ёсць выключэнне, што могуць высповедаць у другі час. Дзякую за ахвяраванне на будову святыні, за супольную індывідуальную малітву, за спеў правду літургічную і прыбіранне капліцы, катехатычнай залы і тым, хто дзежурыў.
Памолімся за ўсіх на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, за Вольгу, за тых, хто чакае і нарадзіў дзяцей, за дабрадзеях перадаўцаў нашай парафіі, таксама новы дабрадзей будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці і за наш даручаючы кожнага паасобку апецы Маці Божай, Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, в наших потребах не погашай молениям нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите. Примите Божие благословение. Pan z wami И с Духом Твоим. Niechaj was błogosławić Bogu Всемогутный, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u pokoju Chrysta. Дякуем Пану Богу. Święty Archaniole Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороной, супроть спокусы и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князь войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас губудушствуют по свете. Аминь. У різнокольорових номер 3. Наша мати завсёди ласкава, і сина мінає чудесний пастор. І помати бури, шумаєш багата, та вулиця шляхи Марія,
Иисуса Христа. Няхай буде похвалений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Няхай буде похвалений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.